Voisun ming tukla ni som parit kumsang ni som ni panga ninga niania BJ Zaute official channela changchin thar thirtu le ngai thlatu hai amasan in reng chibai changchin thar pungin ngai thlanga leiti Churchampur district Kangwai area sunga Ralthuom I manizat dabdokani limta tholeni jana Churchampur district Kangwai area buffer zone level silairi nasatak khrit ani le inzomin zani jingkar khan Churchampur district police army CRPF IRB le BSF changkop han jingkara in thok combing operation an thoa combing operation an thona in thokin Ralthuom I manizat Kangwai area level an dabdokani Ralthuom an dabdok hai lai hin long range laipui pakhat medium range laipui pathum medium range barrel blasted improvised laipui pakhat IED bom kg hile kg thum inkara rigding pakhat single barrel pakhat le silai mudang dang kapsuk sa hinghai he anmanani IED bom anman hi CRPF bomb disposal squad le Churchampur district police han mi inkom tok poi nei lo dingin an lo suksi ta ni hi thiltlung le inzomin Churchampur district police station a FIR ziglu nin soizuina sin thome kania tu chena hin ringla thua mi man inkoman la nei no tin zani khan police thusukin aril silaile bompuk le inzomin phagok chawle torbung khuwa kirnok meitei rajam haichu tuhin ancheng na mun haya umngam talowin mun him nating anral tlan nok ta hi thiltlung le inzomin mera pai bi inzom khom han chanchin bumi hai anin hu puina mera pai bi spokesperson kege sana antinu chun hing hin rila tu time thok chu buffer zone hing hai he veng him tu dingin state le central sipai hai kan ring zautanwa kan dit tano boka keini meitei volunteers le MPA han veng him na sin tho taro hai sentin sarkar kuma ngen nan sima MPA ati hai hi Manipur People's Army tuta UNLF 80 hai hinna sarkar le inbime ka suspension of operation huya pambe apol hai UNLF hai hi anni hai kem hi buffer zone haiting sonni sin la anni le village volunteer han veng him na sin hi thotar hoi sen tin voisun khan chanchin bumi hai ma anrilani meitei transgender pakhat Delhi ain thok Manipur cycling atlan thlungta limta October ni hnia Delhi kutub minar huna in thoka cycling for Manipur peace ti thupui manga cycle in thoksu Manipur chen tlan thlungtum meitei transgender activist malem thongam kumsom ni paruk mi chu voitu khan Imphal atlan thlungta ama hi zani khan Senapati district atlan thlunga Senapati district a hin achol meta Kangpokpi district a hroding hi angam no lein veng him nasin khautak BSF han special convoy han veng him nasin thoin Kangpokpi district chu ama in tlan talowin sipai motora chungin Imphal West district Sekmai police station chen anthak thlungani hi thu lein zomin zani lai khan kotuin thusu ka sim angin I manitia Kangpokpi district sung ahung ro ani chun achungat thiltlung taphot amana mo phurwongati kuki hai area sunga hunglu theino ni tin thusu kan lo sim kha ania chulein zomchun sarkarin veng himna pain meitei pa hi atidim meitei nu hi atidim transgender na veng himna sin anpek lein rulin motora anphura Kangpokpi district sungchu aman ho taloin cycle atlan taloin sipai hai motora chungin Imphal West Sekmai district sunga police station chen anwa thakani Manipur boina chungchang suitu investigation officer athlak tu dingin governorin central kuma angen Manipura boina chungchang suina thangpui tu dinga IPS officer le
Delhi Police Inspector hai chu kumhni hnunga Governor order dungzoin Delhi Police tirkir anni nokta hi le inzom hin Governor chun investigation femek hi thataka sunzom ani theina dingin Ministry of Home Affairs chu anni hai thlak tu dingin officer thar ramchang ngai tu dingin chun hung tirpek dingin angin ngalani hing officer lo hai hi Ministry of Home Affairs thupek dungzuin Manipura hung tiran nia Manipur State sunga buina le inzoma FIR theluta hai suizuina enkai tu Central Bureau of Investigation CBI anlo Supreme Court of India thupek dungzuin Manipura tharumin su natlung le inzoma thubui enkai le suizuina sunzompe ani theina dingin Ministry of Home Affairs kuma officer hungtir dingin governorin angenani Mizoram mi pakhat le Manipur mi pakhat hai chu pistol le amu le asama mananni Mizoram le Assam ramri bullai Kachar police han dapuyan thona Mizoram tinga inthoka hung inlir thei pakhat AS01 FT 2398 registration number chu Sukchola andapna Ralthuom hing .32 caliber 7.65 mm pistol le magazine le 7.65 mm silaimu imanizat andap dokani hing Ralthuom hai le manaum hai chu mangai zul Hmar kumsom ni paruk apa hming VL su nga Hmar chengna khu Zongtui Tlangnuam Aizol Mizoram le Mr. Lalkhum Lin Hmar kumsom thum parit apa hming lungoi Hmar chengna khu lama buk tangkhal Imphal East District ani kumsang ni som ni palia Lakhipura inrui thei nganja thanem tok takle Manipur mi numei pakhat anman chu Kachar kotin kumsom sung lungin intang dingin achung thu arel Churachandpur District Saikulpi khwa Naivung Kuki kumsomli pathum chu kumsang ni som ni pali March ni som pakukhan Fullertal Ferry Ghat Lakhipura inrui thei nganja KG som pangale gram zathumle somli pakhatle man ania hi thubui le inzomin Kachar District and Session Court chun Narcotic Drugs and Psychotropic Substance NDPS Act nuya kumsom sung lungin intang dingle tangkasum nui khat choi dingin achung thu arel khumani I manitia tangkasum nui khat hi apek thei no ni chun tharuk sung lungina antang belsa ding tin court thusukin arilsa bokani Mizoram sunga tukum sung inrui thei lein mi somrit parit thi inrui thei tangkasum vaibel si somsari pakhat le nui somruk paliman hoding rosi tani Excise Minister Pulal Hminglo Hmarin zani nilai ni khan chanchin bumi hai ma arilna tukum kumsang ni som ni panga sungin inrui thei le a thi mi somrit paritanum ta inrui thei le a thi hai hi pasal somsari pali le mei som pali anni tin aril Pulal Hminglo Hmarin aril zom peina tukum sung inrui thei le a thi atam na tak thla chu July thla mi som paruk anthia Mei thla sung khan mi som panga anthi bokani hinglai jinghin Mizorama tuta sarkar sungin Excise and Narcotics Department hain inrui thei tangkasum vaibel si som sari pakhat le nui som ruk paliman hu anro si tani Excise and Narcotics Department in anman inrui thei court in aching felta hai chu rosit pe anni tin akhilsa bokani Rajasthan state a lo nei tu hai pungkhom lein boru ka so sanga internet service khom sukto pani zani nilai ni khan Rajasthan Hanumangarh district sunga lo nei tu tam tak Mahapanchayat council nei dingin anpung khoma council hi Hanumangarh khum sunga ethanol factory in dintum ando dalna le inzomin anpung khomana
hi buina aso sang pal ding ti in law na lein district administration chun buina suk thailaka inveng na dingin internet service hai khom alo suk to pani karlim takhan hi chung changa administration le anin bigna ahlo samhnungin lo nei tu hai hi police le anin norbuya zani khan hanuman garg jangson lai lo nei tu tam tak pungkhom nokin mahapanchayat hi thop dingin khu tam takan sira tu hin ethanol factory hi rathi kheda village tibi tesila indin mek nin lo nei tu hai chun factory hin tui level suknuin boruk le tuibal asima tulsung boruk le losin thona mongna satak ane ni tin anlung oino thu anthrilani MADC Officers Association han Christmas Charity Fund anpekso kumtina anlo tholak angin MADC Officers Association haichun tukum khom Christmas Charity Fund Siha District a home tran le hospital haikuma voisun khan charity fund anpeksu kani charity fund anpeksu na mun hai hi Grace Children Home Calvary Healing Ministry Agape Home Charity Home Saikau Salvation Orphanage Home District Hospital Maralen Gospel Centenary Hospital TTHia Hindi Christian Ministry Maralen Gospel Youth Festival le Mimal Changpui ngai hai kuma anpek bokani charity fund ansem suk pau hi arengin tangkasum nui khat le singni le sangni le zarukatlingani sum sa taluleya in lirthei in bolein mi som pathum anthia somthum panga hlim anum Uttar Pradesh Mathura District a Yamuna Expressway anti lai sum nuiwak fok sum sa tak lein in lirthei manizat in bolein mi som pathum han thina antuk baka midang som thum panga natakin an hlimani sum sa leya khomu an tak lein bas pasari le in lirthei achin pathum anin botua in lirthei anin bole in rolin kangmei na sataka suk boka kangmei thel tu pol sompa khatle emergency service hai tirlut ni hai sin khom kangmei hi thelme ani watno lein mi som pathum han thina an tu manani tin thusukin ahril thiltlung mita mutu hai khildanin in lirthei in bole in rolin thilin ring na satakin apuka tulsung mi hain sansung na sin thotum hai sin khom kangmei anase em lein an thora theino thu an thril bokani hlim tur mi som thum panga hai khom kangmei leya hliman ni tin police thusukin ahril India President Draupadi Murmu in mihui sen hai gallery ahong India President P Draupadi Murmu chun India ramta dinga ringna inhlan tu mihui sen hai thalak phawlangna Rashtrapati Bhavan huna gallery Paramvir Dirgha ahonga gallery ahin Paramvir Chakra choi moina dong tu mihui sen somni pakhat hai lim tarsuk ani bokani hi gallery hong ani na san takchu India ramta dinga mani in thei hila ringna in hlan tu hai chanchin hi mun sir tu hai in anin chuk theina ding le ringna in hlan tu hai in zana suk langna ding ani tuta Paramvir Dirgha umna mun hi khama khan British ADC hai lim tarna mun ania tu hinchu India ram culture tradition hausak ji suk langna le ram mangai tu hai choi moina dinga mang anita tin thusukin ril Paramvir Chakra hi India rama sipai choi moina insang taknin indona huna huisenna chungchung in pumpek na le ramta dinga ringna in hlan ngam tu hai kuma in hlan hlakani ole voisuna ai channel fe thlenga chanchin thar ai hung suklang the hai po chu khang hai khan ni thlir tu le ngai thla tu hai damna thalo hau seng dingin dit sakna in hlan ani